Bismillahirrahmanirrahim. 10 telu sifat wajibna Allah Ta'ala. Sewani al-wujud, engkai Allah Ta'ala mustahil de'e. Na iya tandanna engka Allah Ta'ala baruna alange. Na iya riasenge baruna alange Allah Ta'ala pabarui. Betuanna Allah Ta'ala pa engkai. Na engka koritu alange si bawa liseuna yamanenna koritu. Mustahil ni ri engkanna alange nareko tenia Allah Ta'ala pa engkai. Oncop pisah ala pa engkangi alena engka koritu. Maduana al-qidam kadengi Allah Ta'ala mustahil ala barui. Na iya tandan na Allah Ta'ala na posipa kadenge ten na dioloinna de engkanna. Mene na dioloingi de engkanna ten na posipa ni kadenge. Nareko ten na posipa ni kadenge baru ni. Na iya na baru ten na ule na mapancaji. Aga na wajib na Allah Ta'ala riakad dengenna. Mustahil ni ala baru. Matelunna bako maradei Allah Ta'ala mustahil lenya Na iya tandan na Allah Ta'ala na posipa maradei ten na ouna de engkanna. Apa nareko na owungi de engkanna engka pagangkanni. Nareko engka pagangkanni majapu ke pacapuertoni. Aga na wajib na Allah Ta'ala marade engkanna. Mustahil ni ala lenya ke capureng engkanna. Wal muhalifatu ta'ala lil hawadis, silaingangi Allah Ta'ala barue. Mustahil ala pada barue. Na iya tandan na Allah Ta'ala na posipa silaingang barue ten na pewesekin na ape barue. Apa menenge na peweseki ape baru majepu pada ni barue. Aga na wajib na Allah Ta'ala silaingas sininna barue. Mustahil ala pada barue. Malimana qiyamul nafsi tetorialinai Allah Ta'ala. Mustahil ala engkai naiwa si tetongen. Na iya tandan na Allah Ta'ala na posipa tetoriali temamalana lau diondronge temamalatoi rito mampancajinna. Apa menenge de na posipa Allah Ta'ala tetorialinai majapu mamalani lau diondronge. Yare ga mamalatoni rito mampancajinna. Aga na wajib na Allah Ta'ala na posipa tetorialinai. Mustahil ni ala engkai na iwa si tetongen. Inrengen mamala lau diondronge yare ga
rito mampanjajimna. Ma'ananna wahdaniyah sewai Allah Ta'ala mustakile ala duai. Na iya tanranna Allah Ta'ala sewa ridekna pada nasakna si bawa si pakna endrengede agaga duanna pinruya alangi apa menenge engka sewa lainge engkana pada-padangi saana si bawa si pakna jaji majapuni duai pinrui alangi dekna nasewa nareko engka pada-padangi saana si bawa si pakna aga nawaji na Allah Ta'ala de asewanna mustakile ala duai. Mapitunna al-hayat waji Allah Ta'ala na posipa tuoy mustakile ala mati. Na iya tanranna Allah Ta'ala na posipa tuoy na posipa ni misenge Paule mailoe marengkalingay makitay makkedadai apa menengide na posipa i Allah Ta'ala tuoy majapude ni misenge dek to nito mapaule dek to nito mailoe dek to ni to marengkalingay dek to ni to makitay dek to ni to makkedaadai. Aga nawaji na Allah Ta'ala na posipa tuoy mustakile ni alamate. Arwana al-ilm waji Allah Ta'ala na posipa misengi mustakile ala bungoy. Na iya tanranna Allah Ta'ala na posipa misengi ritakka jennekinna winruna risininna na pancajie endrengeng adu parupanna anu na winruwe apa menenge dek na posipa i Allah Ta'ala misengi majaputen na pancajinna ruparna anu ritakka jennekie endrengeng adu parupanna sininna liseuna alange aga nawaji na Allah Ta'ala na posipa misenge mustakile ala bongoy. Asrana al-qudrat waji Allah Ta'ala na posipa paule mustakile ala madodongi. Na iya tanranna Allah Ta'ala na posipa paule mattentunna Allah Ta'ala ulena ridekna alange napa engkai ri engkana alange napa dei apa menenge tenna posipa ya Allah Ta'ala paule majaputen naule nisa pakangkai alange riwettu tengengkana tenna pade toni alange riwettu engkana aga nawaji na Allah Ta'ala na posipa paule mustakile ni ala madodongi. Sepulona al-iradat waji Allah Ta'ala na posipa mailoe mustakile ala teai. Na iya tanran na Allah Ta'ala na posipa mailoe matentun na sak
sakana alangi enrengen lampena alangi enrengen atentunna anu harusu rimu mekinge lampena yare ga poncona apa menenge dekna posipa ya Allah Ta'ala mailoe majepu dekni atentunna sakana alangi enrenge lampena alangi enrenge dek toni lampena sewa-sewai kuai topa poncona agana wajib na Allah Ta'ala na posipa mailoe musatahele ni ala teyai sepuluh na sedi asamu waji Allah Ta'ala na posipa maringkalingai musatahele ala matarue na iya tanran na Allah Ta'ala na posipa maringkalingai engkan na sinina uni-unie endenge sama-samenge apa menenge tenna posipa i Allah Ta'ala maringkalingai majepude ni sinina anunie si bawa sama-samenge dekna agaga anu riengkalinga aga na wajib na Allah Ta'ala na posipa maringkalingai musatahele ni ala matarue 10.2 Al-Basor wajib Allah Ta'ala na posipa makitai musatahele ni ala mautai na iya tandan na Allah Ta'ala na posipa makitai engkan na sinin na rupa-rupai na pawasa kipak kita risaliwan na topa apa menenge ten na posipa i Allah Ta'ala pakitai majepude ni sinin na rupa-rupai ritai aga na wajib na Allah Ta'ala na posipa makitai musatahele ni alama utai 10 telunna Al-Kalam wajib Allah Ta'ala na posipa makeda adai musatahele ni ala pepe na iya tandan na Allah Ta'ala na posipa makeda adai engkan na sininna pau-pauwe enrenge pasuronge koeto papape sangkai apa menenge ten na posipa Allah Ta'ala makeda adai majepu deni sa sininna pauwe enrenge sininna pasuronge koi topa pape sangkai aga na wajib na Allah Ta'ala na posipa makeda adai musatahele ni ala pepe mapakoniritu adupana nariaseng Allah Ta'ala engkatongotonge nasaba memengis sa engkana temakulai rilesangi engkana enrenge sipakna bersambung.